ل پاریزگاه دهوکه 4 کامپین کوچبرین روز آوای کورسانی هنه یک جوان کامپا دومیز یکه ایرو خلک و کامپی روزا رمضان جشن رمضان پیروز کردن افکار ما ایوب نصری چو نوا کامپا دومیزو پیروز باقی این جشن شوپاندن او راپورت آماده کرد. لسنور پارێزگا دووکێ 4 کەمپێن پەنابەن ڕۆژاوای کوردستانی هەنا و کەمپا دومیزێک دومیزدو گەویلان و ئاکرێنە پەنابەن ڕۆژاوای کوردستانی تێدا دە ئاکنجین ئەم نوکەل کەمپا دومیسێکین کو یەک ژوان جیهانە یەن کو جەژن لێ گەرم و گوڕ قەرەباڵغی تایبەتیجی ڕۆژاوەیەکێدا کو زاروک دەستپێکێ دەچنە جەژنە و پاشیژی یەتمازن دەچەند یەک ژوان جیهانە کو یەت هەنێ قەرەباڵغی ئەم بچین بزانین کە خەلکی وێرێ چاوە خۆ ئامادەکردە بۆ جەژنێ دیسا و چت بێژن بۆ جەژنێت بەرێ و جەژنێت نوکەم بۆ چونێن وان وەرگرین. جشنوا پیروز به هر چهار پارچه کردستانی همی کسی هر کردکی درکی به جشنوا پیروز به گلک خوش افروجه زارق العيد تقرن وظلام تقرن ان شاء الله صبا دوره يعني عائله بقرن گلک خوشه وما خو آماده کریش بر عيد بر بچیکاش بر مزنا سرچافه هاتین یعنی روزا دوی پیره کان کو جندگر يعني بشتي يعني نه انه 3-4 روزا 5 روزا دانیه جارا یکی تو بچی عیدا که مالا بابي خو افجاجن قال خوشا ام بكي خوشا ان شاء الله بجا صالة ورد باقي ببجي خوشتي عملاطي ما كردم بجيت تابون عملاطي وكرتي عملاطي كرد به گلک خوش بو ام چون همی داره ام بو خو چون جم حواله خو اهل خو پره دانم چطور چی کم کریه 3000 3000 و چکلیت جی خلقا قريب بريمة وعيد خوش بو والله زلام زيد قرهان زاروك زيد قرهان خوش بو میده و چت کرد جشن دا بو نيرو و دامينا خد خوارنو شونا معلم قرهان عالم هذا جمع ام شونا جمع قرهان ونها چاویل بیدره چاو والله خوش ابدر خوش خدي تبدا بستريني دي سحمو زاروكي مانا أهلي مانا وخلقي مانا ودي ساقان جو أري والله أوجي مانا تبدا جابين وخديها بستريني خوشة والله هاتنا پنابن روجاوای کردستان بو باشور کردستان دستپیک سال 2004 پیلکان هات دیو داجیل سال 2012 و 13 پیلا هری مازن یا پنابنج روجاوای کردستان هات باشور کردستان واسه سال دیو داجیب تایبتی سال 2019 پیلکا دیجی هات کو لسر پارزگاه جداین باشور کردستان بلاون ل بهرا پتراوان لسنور پارزگاه دو که دجینو همی اور رسمن خو ین اولی و ین جواکیت کن گیشتم داوی ابوالتنا ایرو مالا و آوا با تماشا کرد حتی 7 ساعت 7 بمینوت خوشید